Razgovarat ćemo o gospodarenju otpadom, smeću našem svakodnevnom. Vjerujemo da ćemo danas doznati odgovore na pitanje razdvajamo li ga, gdje i kako ga odlažemo, kompostiramo li, jesmo li savladali cijeli postupak ili grintajući zapinjemo u prvim koracima. Grad Split je nedavno pokrenuo akciju Čist grad, čist obraz i za početak pozvao repera Vojka V da pokuša na svoj način poručiti što nam je zapravo činiti. Alo, ej! Baci smeće u smeće, jer smeće oko smeća je sve veće i veće. Ako bacamo sa 3. kata vreće za smeće, onda neće nam bi sreće, jer sve će bi smeće. Savjest me peče, kad vidim di sve mećemo smeće. Kada šećeš psa, skupi pseće smeće u vreće. Ne šaraj zid, jer ljudi cijelo večer to kreće. Samo slušaj kad ti rečem, baci smeće u smeće. Moram vam reći, mi se u Splitu zapravo tek navikavamo. Premda se edukacijska predavanja provode, vrećice raznih boja za razdvajanje otpada besplatno dijele, mnogi još uvijek ubacuju u kontejner sve i svašta. Doduše ima i onih koji glomazni otpad uredno odlažu uz kontejner, pa su zato pale i prve kazne, ali vjerujem da će nam sve to potvrditi i naš gost Mate Herceg iz Udruge za edukaciju građana. Dobar dan. Dobar dan svim slušateljima. Lako je s onim najmlađima, oni upijaju kao spužve, ali što sa nama starima koji već imamo neke navike krive? Mate Herceg zna koliko je tih edukacija u Splitu održano, koliko ljudi je prošlo kroz njih, što smo zapravo do danas naučili i savladali? Tako je, evo, do sada smo educirali 34 gradska kotara i mjesna odbora. Kroz sve edukacije prošlo ukupno 1200 naših građana. Sada smo u projektu edukacije naše djece. Za sve naše edukacije imamo dozvolu naravno i grada, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva obrazovanja. Evo, trudimo se iz petnih žila, ono što se kaže 5 do podne, krenimo odvajati. Ja često apeliram, zapravo motiviram naše građane, prvi smo u navijanju, u sportu, zašto ne bismo postali prvi u odvajanju otpada? Svi skupa, evo, uključimo se u projekt. Što se tiče nas, podrška nam je i firma Splitska čistoća, grad Split je krenuo s edukacijom i Udruga Sunce u tom projektu. Znači svi skupa se stavimo, krenimo odvajati, možemo mi to postići i možemo uhvatiti taj jedan zeleni val, da nam svima bude okoliš čist. Gledajte, zašto mi ne bismo bili ta generacija u kojoj će se pričati da smo prelomili, šta se kaže, naglo počeli odvajati i učinili našu Hrvatskom još ljepšom i čišćom. Čemu vi učite ljude? Je li to gradivo toliko nesavladivo? Ne. Na našim edukacijama pokažemo popularnih slajdova ili prezentacija. Prva je općenita od ministarstva gdje apeliramo općenito na smanjivanje nastanka okoliša. Znači planirana kupovina sa popisom, manje bacanje hrane, pripaziti jednostavno da li kupiti sve što nam treba. Kažu često prespavajte odluku pa možda nećete ni kupiti. Jer zanimljiv je podatak da preko 80% stvari koje kupimo samo jednom iskoristimo i bacimo. Dakle, opet stvaramo novo smeće. Ajmo, što mi kažemo u Dalmaciji, stati na balun, idemo malo promisliti, ne kupovati, rađe posuditi, oporabiti nešto, popraviti i na taj način svi skupa utjecati da smanjimo nastanak kompletnog smeća. Ja vjerujem da i veliki sam optimista da će ne samo Dubrovnik nego i Split i Zadar i svi Pula s kojima udrugama jako lijepo surađujemo uspjeti u ovom, i meni se sviđa baš ovaj poziv gospodina Hercega i što se to organizira po gradskim kotarima, pa ćemo i mi predložiti gradu Dubrovniku da i oni organiziraju po našim gradskim kotarima. Evo, mi smo ovdje u naselju Mokošice na rijeci Ombli, u rijeci Dubrovačkoj gdje ima 15.000 stanovnika i vjerujte, jako bi bilo dobro isto tako ovakve kao što ste vi organiziraju u Splitu i kampanje i poruke organizirati, jer zaista budućnost je u recikliranju. Gospodin Herceg mi je donio ovdje u studio male mini kontejnere, jedan je smeđi, jedan plavi, jedan zeleni, jedan žuti. Ne može čovjek promašiti što raditi i što stavljati u njih. Još ako je naslikano na njima. I piše. Ne živimo s prirodom, kaže. Ja bih pitao gospodina Hercega, ako
evo, može prokomentirati. Evo, mnogi od nas, kao da je recimo čitav ovaj sustav prepušten samim građanima. Dakle, imamo nekakve vrećice, pa su nam onda balkoni ili čak dijelovi stana pretvoreni u odlagališta otpada, jer želimo razvrstavati. Jedan put jedno se recimo odvozi plastika, papir i tako dalje. Koliko zapravo naše želje da mi budemo uistinu u tome, ono što se kaže, ispravni, da razdvajamo otpad, ali s druge strane pretvorimo vlastite životne prostore u odlagalište otpada. Tako je, ja se slažem, nije lako za početak, pogotovo što nismo bili spremni za to, nije lako se prilagoditi i prostorom i našim navikama, ali opet ću napomenuti, zašto ne bi o nama pričali da smo mi ta generacija koja je sve pokrenula. Gledajte, mi smo u Splitu na više načina svi se skupa angažirali. Grad Split je osmislio isto jednog lika, Škofacu, koji osim možda i za vas zanimljivo, osim što se brine o okolišu, brinu se da budu fasade zgrada čiste, brinu se o pasjem izmetu. Dakle, mi smo osigurali u gradskim kotarevima i za tu stvar male lopatice da građani mogu to pokupiti. I vrećice dijelite besplatno. Tako je, u svakom kotaru je već pripremljeno preko 600.000 vrećica plavih i žutih. Jutro sam dobio točan broj da grad Split ima 140 kompletiranih zelenih otoka i ukupno 700 plavih i žutih kontejnera. Dakle, na gradskoj tvrtki Čistoća na gradu Splitu je bilo da pripreme prostore, približe građanima upravo to što ste vi pitali, sve te kontejnere, ali evo, dajte malo svi građani skupa pokrenimo se, idemo pokazati dobru volju. Vidit ćete kad uđemo u taj jedan zeleni val, jako je dobro odvajati, osjećaš se bolje, korisnije kad te susjed vidi da odvajaš, jednostavno jednostavno prvi si u kvartu i svi te jednostavno prepoznaju, hvale te i naravno da ti je drago kad nešto pokreneš. Ali što ako vam je najbliži kontejner recimo za bilo koju vrstu otpada koja se ne kupi, recimo 2 km, 3 km, dakle idete automobilom, zagađujete zrak jer vozite dakle auto i tako dalje. Ne možete sve dotegliti rukama. Slažem se. Što je sa starijim građanima? Pa evo, slažem se, i tu smo pokrenuli jednu malu akciju da se približe jednostavno zeleni otoci našim građanima. Što bliže svojim objektima približiti, ako se može i kompostirati, čak će i naša komunalna tvrtka Čistoća dijeliti male biokompostere po stanu da možemo dobijati prirodni humus. Jednostavno, evo, i možda mobilna dvorišta nam ta dođu što bliže centru grada, pustimo malo vremenu, ali dajmo mi kao građani taj svoj obol, nemojmo čekati drugoga, ajmo mi pripremiti, ajmo odvojiti, pa naravno da će nas tvrtke pratiti, jel? Čini mi se da bi mi trebali njih pratiti, tako se meni čini nekako. Ali evo, znate kako ljudi oni bi nam kreće. trebali samo dati da malo ide. više. Pa evo, događa se, koliko znam, u Splitu je dosta problema s Karepovcem. Mi svi, ne samo u Splitu nego svugdje, čekamo neke probleme da bismo onda rješavali. U Dubrovniku kad je bilo govora o tome kako naše odlagalište nam može bitno onečistiti našu rijeku Omblu, tek onda se mi nekako aktiviramo. Što je to u svima nama da prvo se mora dogoditi neki problem da bismo mi onda razmišljali o rješenjima. Naš Karepovac recimo danas izgleda prekrasno u odnosu na ono kako je bilo prije godinu dana. Tako je, mi na svim edukacijama pokazujemo Karepovac od prije gdje je brdo bilo kao 5 osoba po visini, a danas je sređen kompletno i prije svih rokova i odložen je, znači još par godina možemo bez problema slagati. Nakon toga morat će proraditi regionalni centar Lećevica gdje će moći cijela županija odlagati. Mi zapravo u Splitu odnedavno smo i prve kazne isporučili onima koji su onako po starom lošem običaju odbacili krupni otpad uz kontejnere, jer znate, vrijeme je predsezone kada se uređuju apartmani, pa onda ono što nije bilo dobro lijepo se odloži. Kolike su te kazne? Pa tako je, evo i na našim edukacijama smo građane apelirali, prijavite, jednostavno neodgovorne građane, jer moramo svi skupa početi se brinuti o tome, mogu prijaviti i na broj Čistoće u grad, komunalnom redarstvu, i evo upravo se dogodila ta jedna pojačana akcija od strane grada i komunalnih redara, pa naplaćena je kazna 250 kuna, ukoliko se ne plati u roku 3 dana kazna je 500 kuna, jer gledajte, glomazni otpad, nije ga lijepo vidjeti, čini naš grad jako, jako neprikladnim, pogotovo
pogotovo za našu turističku zemlju, ali što je najapsurdnije, odvoz je besplatan. Dakle, naši građani se mogu javiti ili na broj čistoće 0800 0021, dogovoriti na koje mjesto će ostaviti otpad. Čistoća je čak i povećala sada dvostruko više odvoza glomaznog otpada i ne vidim razloga zašto ga baciti, okrenuti glavu, sramotiti sebe kad jednostavno taj otpad je najviše iskoristiv, glomazni otpad za reciklažu. Pa evo, samo se javite, pokažite vašim primjerom da mu nije mjesto na ulici.